Ikastolan, erteera behintzat danok abestu egin duen. Ikastolan bertan bueltaman, eta lehenengo txu hori tantxe ikastako ditunek ikastolan abesten, ertetzen egin duen. Lehenengo txu hori, punta bihatzori, beste guztien artean, txikia dekori. Eta geho, lara ite genuen. Geho, bigarrena nagia, hirugarrena luzia, laugarrena sendua, eta bosgarrena lodia. Hantxe ikastako ditunek horiek. La Escuela Superior de Maestras de Bilbao. Casualmente era de maestras, ¿verdad? Tenía ese nombre. Lehenengo txu hori, punta behatzori, beste guztien artean, txikerra dokori. En 1902 se funda la Escuela Superior de Maestras de Bilbao en el edificio de la Escuela de Solocoeche, que son escuelas también. Bueno, la Diputación construye ese edificio para la formación de maestras. Y en esa escuela es donde estudia Mónica y otras muchas máquinas. La escuela normal superior había un magisterio a nivel elemental y otro superior. En este caso ya es el superior. No hay que olvidar que en esa época se potencia la formación del profesorado en todo el país, diríamos, y en concreto en la escuela de Bilbao, porque era escuela superior. Kaixo, ni Gizane Orrantia Montes Fernández naz, nire aita irakaslea zan, eta berak lan egin eban ikastolan ikasi neban. Eta han irakasle pilo bat ezagutu nebazan. Ni Josean Orrantia Fernandez naiz, eta hementxe bertan jaio nintzen. Nire aita Fidel Orrantia izan zen, bodega bat edo lango gozo bat euki eman. Nire ama Felipa Fernandez, komerzio bat edo denda bat edo ultramarinoseko denda bat euki eban, hementxe bertan hortik hemendik. Bueno, ez dut esango agindu zidatela, baina bintzat aholkatu bai. Maren Maronek eman zidan honen izena, Monikarena. Yo soy Mare Marón, nacido en Galdácano, el año 35, y al final de la guerra pues pasamos bastantes calamidades, porque mi padre no vino de la cárcel hasta el año 41, hasta finales del 41. Eta euskerazko eskola esan, ez da? Ikastola. Lehenengo ikastola hemen Galdakon izan zala. Lehenengo. Eta irakasle ni bakarrik. Orduen urtegoen gerrea, da acabó. Era una señora que antes de la guerra había sido maestra y después no lo dejaron ejercer de maestra, pero daba clases particulares, y toda la gente a las cuales había dado y daba clases estaban encantados con ella. Niri esan zidan, Errepublikan egon zen andereño izan zela. Hortaz, aparte berak gehiago zekien eta beste zerbait gehiatzen zuen hori nik ez dakit. Baina no zein zen duen ikastola hori Republika hasi zanean ala gerotxo? Gerran denporean. Gerran denporean, bertan, lehenago zen egon. Handik eskolaktik horra zelan, ez da zubian azpian egon zen hori refugio bat. Da, korrika, orduen izan zen. Zen bat izan zen, urte bi edo lan. Martxan, ez da? Bai. Bai, gero beste atorre zen da. Pakito. Bai. Ontxarte. Pakito... Eta zuk eskola... Asko ez duen niri sartu. Da, gero hori abadea izan zen Romano Garibi. Zure ama jakingo den, no zan. AFP, PNV, bakizu, bronkiotekoa edukioen bai, da hemen Elizatik den kendu, da ze herri zen, ez da ze herri da, baina Puerto del Mar, eroatzen, da, ensegidetu zen, ensegidetu. Tiro barik hil. Bai. Bakizu, horrekoak lan izan nire ez da, Joso Franco. La